MC wa Bogeta East arondranira awete kamiti ya miunda na waki bonyumbera niwe mukaririte tibo ibangete okuluke ADP ya mwaka yo 2025-2026 ya mbunge Aaron awete neba chumite muno kenda meruituika municipality ya mbere kwa city sio kia Mount Kenya East akiwa kariban kubo ni bone tuitumi na kiguni kia kubo tuweka municipal na kinyame kindodi kedre tuweka municipal kaita gati kuraya mutuge kare na ribotie. Kamiti ya kwa ya miundano bangiribo matauni nirikite kubanga NDP na ya kurukwa ni mbunge ya Miru kinya kedra ya retrwe chereri iji ni migambo ya rondurano urani MC wa Bogeta East na nomu karigito wa kamiti akiuga barite tengo yotuko na muthenya kutiga ni ukuruka kenda kutigira banjeti ya mwaka jwangirijire mirongo ina ithano guita mwaka jwangirijire mirongo ina ithandatu iri mutarata Rene. NDP na ithaire document ere tumairwa ku inform budget kwa Meru mbere bethire baita yari baimenya budget yao kinya kethira indareterwa NDP chereri indira make sure to waka twaritangugi utuko na muthenya na to make sure NDP ukurugana na yakurukirwe in the County Assembly of Meru. Kuruki MCA Durane na ugete kinya ADP ya municipality jwa Meru na mawa ni barekete kumeritrango gena ya kurukwa ni mbunge ya Meru na kwa utoni ucho ijire chiketha chikeguneka na kigena kuma kiri donors na kariba komba kwithira bakia miukira mirandi mingi ya weti na mbere inkumenya Meru town neo city yetu na ikindu mindogi tamono ku make sure that INDP igukuruka kenda ningi mbecha ira jumba kuonekana na Meru baritirwa ngugira bathirite tubarabara ka bro paving na tumantu turatunge tunde tuthegwa ndene municipality ko ikomba uthithika this time loud bukumenya drainage maora ithaire kari na ingwite kia mbecha the management committee randa akurukirie mawa municipality ikatumira resources yubwega kenda ntu bamawa na bomba kuona value for money na kenda ningi township ira nontu ni one of the business hubs ira basic kabisa ndene Meru yumba kuithira kweri igi karabwega kingi MC Duranira aliuga ni untu teroro Mount Kenya East gutina tauni nene kana sete barenda kuritira ngwe municipality jwa Meru kenda Rais William Ruto agategera gukiria tauni je kiri kiwango kiu kingi hapa Eastern tutina sete na twaromba buru mheshimiwa Rais atutegera tukageria kuthithia njuu chini gwika Meru karibu wega buru search that nyetwe twenda tunenkerwa ya city turekon with na kiri municipality jwa Nkubu MC Duranira aduga ni bagerete ukurukira tongeria bambunge kwaraniria na kariba Nkubu kenda kuboneria kiguni kia municipality kinyabo batekeje gutiwa nyuma na maendeleo ya weti na mbere toninge chikia mukira motethio na nkurukia kiuga mutaratara jwa municipality jwa Nkubu jwaretwa methene ya wakajuritra ngugi na mpoe wa mwatureretwe ni municipality jwa tauni ya Mekindori kire municipality ya Nkubu municipality ya Mekindori ijwe na nde tukwenda gukiri iri jia mbere thaiji nontu ije iratigirite antu anintini na bochogeria ngatho mbwire riria maendeleo ya municipality jeja kuri mbeja jiejaga nayo na ikomba kuthithiria antu ba Nkubu ngugieku injega sana report ratito cia Weru Juma rekwa rietwa ni mutuge kare.